Брестская крепость праз прызму лёсаў людей. Пераломны момант гісторыі 1918-го. Падпісанне Брэсцкага мірнага даговора. У двух першых кнігах знайшлі адлюстраванні самыя знакавыя гістарычныя падзеі жыцця цытадэлі. Сярод аўтараў навуковыя работнікі мемарыяльнага комплексу брэсцкія гісторыкі. А своеасаблівымі адрасатамі двух новых гістарычных выданняў стануць навукоўцы з усяго свету. Неабыякавыя да лёсу крэпасці эрудыты і дапытлівыя турысты. Іх усяго пабывала больш за 24 миллиона со 140 держав. Сейчас мы выходим уже на коллекцию живописи, посвященной обороне Брестской крепости, Великой Отечественной войне. Вот, поэтому в этом году, надеемся, будет издан еще один. Ну и в перспективе, конечно, планы продолжить эту работу. Упершыню за ўвесь час існавання музея, гэта больш за 60 гадоў, у свет выйшла кніга-каталог рэліквій музейных калекцый крэпасці. Сёння музейны фонд налічвае звыш 91 тысячи прадметаў. У каталог увайшлі 130 наибольш знакавых з іх. Фотографии, ордены, медали, зброя, картины. Большинство предметов – это, конечно, те, которые раскрывают судьбы сражавшихся на территории крепости в июне-июле 1941 года. Это предметы, посвященные и истории крепости, страницы которой и сегодня вот мы открываем для себя что-то новое каждый день с работы в тех же архивах. Это, конечно, и предметы, посвященные памяти послевоенной и истории мемориала сегодня. Познаёміцца з кніжнымі навінкамі можна будзе як у самім музеі, так і ў бібліятэках. Крысціна Протасавіцкая, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».